Mangwakway fi imang lumang gugupuisin Tumutunog iitan ko makati siren Man malalagu itaw to the paro fanlihing Di amamunay mo itay from Karen Mumimilagi sa duk mo na puitasi Podong ilansun man Apade guahan sikin conception talo gini kuntos guahan ipadzon ifanatsu podcast ni presenta ni si Dr. Miguel Bebakwa za magkuha doktor na pribileho doktor na inenda za doktor na suwati na makumbido partafagento sa to gini ko apa siya na artikel ta susesede gini kita nota no Zamala da bet so bisti mafananan disclaimer gi fenuing litera ni adzi tada zu sumangani hafa bebe usangan gini tada zu nu para fa be fan opig gi masya hodzi sa tada zu nu dumus popon ni hafa bebe usangan ni todo gusti bebe usangan gini ni kurasonna gini dita nosu da it's strictly from me is English is just an opinion nagwana ba na bentino pinapreba but in disapreba Pinunggitera. At least we're talking to one another, no? May lapan jata tutuhon, okay? Paguna tempo, paguna ora, malapan tabi sangan yang du di ni ginigi latsan na sedimento, makonsigi, masusedi waktu gi legislaturan guahan, na proclamation na jan resolution, no? Ni dia benti otsugi hunyo, kada sakkan dia benti otsugi hunyo, na sangi na dia para taon ra di war survivors no gidian niya dia betiot sige kundio so attendees na resolution o attendees na proclamation sabi gi magahaga segundo magalahi estaba si senador todo ni Pudmalanudzi na resolution speaker Teresa Lahi vice speaker Tina Rose Nuna Barnes dan todo siya man tatlo na dignitaryo hindi mo na posible doon na resolution. Di war survivors na proclamation, no? Para di siya sumungon, di siya mang tungkol na pinasensya ni masungon gera. Sa magada senongango, ay tiya ko ngango na no dupod siya magada itay no? Lo na matuzu at bi pesa sa tao to gula tao to. Sa ano kita gano na manera na namigay na tao bi mahaswa mga manginin manrit mo gino often at sangis na diet para taon ra di masungon dan able to survive igeran dos itepon sa panis no lo develop piritaso na utsantay 2 años na tempo dutati 82 years ago dadi man istabag bi sige na lele ko kalantagi ti hungang mo lo kalantagi maso no ta atan if na lagunyasti adi man istabag bi maski santay 2 años idat niya Kusina benti sangan no na ane matutuni geran dos dia 8 de Disyembre 1941 na sakan mamamaguuna siya benti man niya no lo tasen atan na siya para taon na jadi muna pininityo di sa no 4 grana man istabag bihi pafan maunra 4 grana hasta na manayna ni mansayna ni mofona kanohita ni masungo ni gera dan pasensya para fan magtumagi ginigi ichita sa kumunatan magway kumikalingan na adjo tinan ni manistabag ni 4 pat 6 granu na kumikalingan jubentin na gwaha ta lumang manggagilo tisinya man matuga bisa man malongo maninutit at para masya half an rason lo kumutahaso na ipinadesenia data atan tapi sa mana data na atut citizen state pagjugunigi alatsa Typhoon Mawar no ikba ko tagano magat no i-pronuncia lo mala data atan na dos gi ipinadesi na banda ilang niya si Frank Blas Jr. Uno gi senador niya
Mataot singgi di hijong iguman niya gunigialatsan ni magpaitagdo sa atang wato sa itongku. Sa atan siya ibidanya itagdo ni distroso todo itongku siya. Sa digima siya. Sa hasuling alani. Kumumon para taatan stigi tayo ni na banda. Tayo ni pinadasin niya. Diyan amko. Wihin na tempo. Sa diferensya sa menos que 2 meses, tiver halmit vinigi na pagpagzo. Sa adjusia, sa kana 3 anos na pinadesi, masaloni. Matsuli ado na talan. Ti Saunia, ado na gera i World War II. Ti mamakumbidat para ado na gera. Ti girata, so that's not our war. Pudya manggay gitbi. Casualties of war mamafananaan. Lo mansano po di Amerikano, izon niya tinatawno, no? Lo tadiskuti no giyokubiyahi. Sige lelekti para taatan isiningon dyan para taatan ni pinasensya. Esti ihanom dyan ni kandit ni paro patutak di sa mas sadik malagota di yung gunamakpi pragdus lain si idas hanum, kandit, internet, TV, nadisya di mamafananan ni Linibiano ni pinadonta. Pero di manobensito siya. Dati sa unyal, di manobensito sa mamafanyago, wiyo na tempo ni manggayis testi isiya. No? Sa maprobetsa doon na klasin linalan. Kita na ni manggay dapat sa didi na ganagihuway ma-H. Kulan magahid nung kalantay gini na Van Hasred Mas, no? At di sini mas apa pertasangan po din, no? Lo kalantagya, mas Van Hasred Mas ni famon na di na tempo ni gera. Ni just honest na sinapit. Just honest na pinasensya. Just honest na siningon. Zano, tao sa adilanto, tao sa internet. Tamano mo ado siya na tawtawi manhujong gifinak po igera sa paro matutunsi at dinuebo. Kung ito sa andos paro manangga paro patutatihan sa ikan sa internet. Apa mo mas masupat gaya bentigi ilunia paro fanhujong. So mapatutsui paro ma-assisti na paro ma-ajuday familyan niya sa matutunsi at dinuebo. At paro ma-ajuday bisino. Kasi sige na distiado na humalam di espiritu ni napafamulik, no? Nafamulik. Sa magufo sa ilinilelew gigi media news no social media, bula siya ng tawtawagin man magkustyon na paguling man fifila para matsuli di D-snap. Man fifila para spia iftima para faninasisti. Kada uno ginatawtaw ni man mafais ni tawtaw Nvidia. Linya magufo sa wahag binahaw ko. Linya debi lokpe di GC ay mas man mamadedesi umam pan maatendi. Zongan din ang sizo na palobra. Sa gagi gyalo may kurasyon ta. Gwa lugar to ni Bebel Saga. Tiginipu igima. Gaya gizo gi apartment. Maulika to. Adza pagunan na gaya. Anong sa ni Candid. Logwaha lokwe di sumangan pasti gobernamento mananangga na tim pamamatik apa ni tato GPA bidan niya apa tato hanum bidan niya ito fa bidan niya mas pitpia impenyo pero mana latsadig mas tapi is issue no jangin para ta implika imply na tawda si sana tawgi bidan niya pero na mas libyano linalata sige naman naksihit mga para tahasog doon na klasin inaso. Sa hita man swetihit mga tao sa matay gini na pagjo. Financial na pagjo. Matugi durante din na lao no sa ST na pagjo kalan sen 40 the sen goti lo tamaniha mo lang din na lao at tamaniha mo na ipasinsyapta no. Logo na biyahe na magay po di mamafananang gifin ng litera, we're spoiled.
di manalagota guna mapo si Manglo pat gagay Manglo debi stadio on todo justisya i diretsokko todo justisya i muna lalala o muna pudbebe segon mulai nanalaw kas malaga ta kumpara ziman stabay gera pesang ni fenak pe gera matutun siya din webo ni Taimano Profan Lola muna mahal sa dinebi gumaniya managas kasi dahagat niya managas kasi gumaniya managas kasi todo di tano ginigid mga gidagahan performan siguro molay din ala niya digid na napaguna henerasyon na manggaygi sa puli na 16 adjusi i war survivors no Jan imanaynan niya antes dia na tempo pues tigano na manera no angin po na kumpara in perspective afanimon patatsogi angin guaha latan pinika masya latan spam dia lumi paradot mo lagana mo bond afamon kumuna kumpara zu ifna puigera ani siya itaw to ma ispia impenyo pero na fanyotse famagania sa de familia niya mana fanyata kumpara sito fanano dung do fameska tada tenda gwi rano dung po fameska gwian parialum tano po ma bo kita nanom pero makano zigi duput si survival ita this is not survival this is inconvenience this is temporary siya istinaflas insinenti jiti ti mamananay na manlagota manggi gobyerno na mentungguan hafa siya bitan niya asot sabi todo na siya lo debilo ko yun haso na tatutuhin it di jahita. Kumursi niya manayo ni tamano po na sisti ibisino, familia, na siguro naman todo mo na pesistan eh, unsogo ipatemo. Idzigi masi mo nisisita ima-asisti. Ifamaguon, iman malongo, iman amko. Eno siya natawtawag ni David yu, sinene na yalum inasota ni Kurosonta. Temporaryo asti siya, no may lafan da tabira tapti talo gi survivors anno don sangani temporaryo di in padesi gi tapti na tempo utsentay 2 anos na tempo tapti temporaryo zamano na manggayget mahahaswa don to fa bira data tana siguro na tumasusede do talo para hita mo na lo como matumagay tali mag tempo pategano sa na klase sucedimento ni Timaulik ang disgrasya manggayihid ko ni sa hita na tawtawgi man mes ko ni hita na tawtawgi man nainin na sinahid mga maangok ko gobernamento mga maangok ko yung tutaw-taw angok ko may saho sa ni familia mo sa jige do putsi espiritu ni nafamulik buenas dan half a day otro mes no mes liberasyon mandibigit magay ginin inimigo no sa no debilita celebra da debilita atan magay fondo hapag binahata da tabi fan ko hapag binahamo karewa da instituto daw to binahan sutihit sa mangwaha binahata apamondo tawta buenas na day wow second conception umbiyay talo na panmalik amdu pagano tunong semana buenas Condition 3, condition 2 and I will magi pues pan malogu I-radio asongan di condition 1 Head for higher grounds, you better run